večer. Želio bi do gospodina doktora. U pola noći? A mladi gospod, vi niste normalni. Morate se najaviti telefonom i doći petkom popodne. Nažalost, ne mogu po danu. Rasmen. Čekajte ovdje, prosim. Nisam znala da u ovoj zemlji vlada takvo izobilje duhova. Kod Houstonove u Washingtonu bio je prosjek 4 duha po seansi, a kod Gospod doktor, imaju vampira u ordinaciji. Vampire? Čistokrvni vampir od glave do pete, barem koliko se ja razumijem. Možda je to onaj o kom se priča po gradu. Priča se o nekom vampiru? Doktor Franz Golgovec. Theobald Mayer. Dolazite iz kazališta? Dolazim iz mrtvih. Ne bi me čudilo sudeći po hladnoći vaše glave. Imate slabu cirkulaciju. Nedostaje mi krvi. Kronična anemija, konjunktivitis. Javite se liječniku opće prakse. A vi, gospodine doktore, dolazite iz Amerike, zar ne? Specijalizirao sam u Sjedinjenim državama i bio jedan od vodećih psihijatara u Washingtonu. Da čujem, u čemu je vaš problem? Vjerojatno se osjećate kao vampir. Ne osjećam se kao vampir. Ja jesam vampir. A kad ste to prvi put primijetili? Noć nakon smrti. 13. studenog 1587. Što ste po zanimanju? Glavni istražitelj vještica Kraljevskog grada Zagreba. A koliko ste ih uhvatili? 7. 4 sam spalio, 2 bacio s kule, 1 utopio. Vi osobno niste imali krvnika? Štedio sam budžet. Od čega ste umrli? Ubod nožem u leđa, ispred kamenitih vrata. Pokažite zube. Nemaju li vampiri nešto veće očnjake? To su predrasude. Zvala se Barbara. Vještica koju sam posljednju spalio. I vi se dakle želite liječiti? Zdrav sam kao dren. Pa zašto sam došao k mene? Vaše pravo ime nije Franc Golgovec, već Franjo Glogovec, zar ne? U Americi je to zvučalo egzotično. To je dobro za biznis. Glogovec dolazi od riječi glog. A od gloga se pravi kolac kojim se tamare vampiri. To ste htjeli reći? Točno. Pa što? Odakle ste vi porijeklom? Rođen sam u Americi, otac mi je bio u diplomatskoj službi. Odakle vam je otac? Iz Zagorja. Selo Glogovec. Da. Moj suvremenik, doktor Inocentius Gržetić, pisao je o tom selu i o vašoj obitelji kao čuvenom rasadištu lovaca na vampire. Vi ste dakle jedan od njih. Samo sam to htio znati. Evo kavica za mladog gospoda. Hvala, ne pijem kavu. Laku noć, gospodine doktore. Jalža, molim vas, ispratite pacijenta. Laku noć, gospodine Majer. Sve su moje noći lake. Gospod doktor je pravi dečko. A ona njegova žena Barbara, to vam je vještica. Vara muža s pacijentima i priziva duhove. Svaku drugu večer odlazi kod gospođe Baumfeld na seanse. Pardon, kaj vas pitam, vi sigurno niste oženjeni. Kako znate? Kaput vam zaudara po vlagi. Vidi se da nemate doma žensku ruku.
Zaista liči na vampira. Takav bolesnik do savršenstva razvija logički kod svoje psihotičke fiksacije i taj začarani krug ne može ničim biti probijen. Dotični je pacijent hipertrofiju očnjaka nazvao predrasudom samo da sebe kao vampira ne dovede u sumnju. Suvremena psihijatrija, nažalost, o tim psihozama ne zna više od srednjovjekovnih liječnika. A što se tiče vampira, mislim da ćemo se sve češće s njima susretati u našoj praksi. Biti će sve manje raznih Cezara, Napoleona. Danas nije vrijeme velikih vođa, već očajnih i pobunjenih pojedinaca. A mit o vampiru u suštini svojoj je mit o pobunjenom pojedincu. Cijenjeni kolege, vrijeme je isteklo. Dozvolite da se predstavim, profesore Golgovec, ja sam Brodski. Inspektor Stjepan Brodski. Inspektor čega? Policije. Kojim povodom? Zanima me ime vašeg pacijenta o kome ste malo prije govorili. To je liječnička tajna. Točno. Osim u iznimnim slučajevima. Po čemu je ovaj slučaj izniman? Vaš pacijent je vjerojatno osoba koju tražim. Što je učinio? Uznemiravanje javnosti. Nije osobito ugodno sresti u ponoć vampira u mračnoj ulici. Ima i neugodnijih stvari. Kao što su, na primjer, napadi na osamljene žene. On napada osamljene žene? Sve indicije upućuju na to. Siluje ih? Ne, zavodi. I usput im grize žile na vratovima. Molim vas za suradnju. Zove se Theobald Mayer. To je sve što znam. To je sve što i mi znamo. Nažalost, čovjek takvog imena ne postoji. Jeste li sigurni da je psihopat ili možda provokator? Mislim da je Theobald Mayer pravi vampir. Laku noć. Mislim da je Theobald Mayer pravi vampir. Laku noć. Jalža, za Boga, zašto to morate kao duh? Nema struje, raspad sistema, rekli su na radiju. Barbara spava. Gospođa su otišli na seansu, došli boju kasno. Zovem se Barbara. I ja sam Barbara, ko si ti? Zovem se Barbara. Donosiš vrelinu. Gorim lomačom na kojoj sam spaljena. Na cvjetnu nedjelju 1587. A bila si vještica? Vještica. Da. Samo trenutak, gospodine Golgovec. Da? Ne znam kad ću doći. Slušaj, Franc, sve si nam pokvario. Razgovarala sam sa vješticom iz 16. stoljeća. Da, vješticom. Zove se Barbara, moja imenjakinja. A dobro, zašto bi, molim te, išla taksijem? Pa ko bi me napao? Pa nije ovo Amerika. Jesam, ponijela sam sprej.
Mislila sam da su vampiri neustrašivi. Znali ste da vas čekam? Iskustvo. Joža svakome ispriča da vara muža s pacijentima i da idem gospođi Baumfeld na seanse. Ako je neko zainteresiran, to mu je dovoljno. Smijem li vas otpratiti komad puta? Volim kamenita vrata u noći. A vi? Ne osobito. Veže me ružno uspomena za ovo mjesto. Hladno vam je? Nedostaje mi krvi. Nemojte me ugristi. Pozna mi se modrica 7 dana. Vi ste doista izuzetan momak. U njujorškom sam metrou ovim oborila crnca od 2 metra. Svratite ujutro k meni na kavu. Ne mogu po danu. Naravno. Sad je 12:30, u 3 budite u ordinaciji mog muža. Prozor gleda na vrt, biti će otvoren. Doviđenja, Teo. Drugarice, znate li vi engleski? Da. Šta znači ovo tu na zidu? Blood sucker, krvopije. Šta sam ti rekao? Odnosi se na jedan sastav. Znamo mi na koga se to odnosi. Ajde, marš. Hoćete li da vas prebacimo autom do kuće? Hvala, nisam daleko. Imamo prijavu da se ovim rajonom vrzma neki sumnjiv tip. U crnom kaputu. Bijeli baloner i crni šešir. Pripazite. Hvala, laku noć. Franz. Prosti, htio sam samo... Sviđa mi se kad se brineš za mene. Što ti je to na vratu? Ko je? Nećeš mi vjerovat. Hoću. Zaletio mi se u vrat jedan šišmiš. Šišmiš? Šišmiš. Kaj ste to opet vi, mladi gospon? Ja sam, Jambrek. Ma koji Jambrek od te proć, zvala bu miliciju. Ja sam, Jambrek Glogovic. Jambrek? Ja, pa kaj si to ti? Pa kaj delaš tu? Bedinerica sam kod gospodina doktora. A ti? Kaj te tu naneslo? Smo došli. Atek! Atek! Raki mi dali sobu. Pa sam je šupal. Jurek, odi si.
Kaj to li, Jurek? Jezus, kak si ti zrasel. Žalim, Jambrek, ali to ne bi išlo. Ovo nije moja kuća, gospod doktor bi me poterao. Ne budete poterali dok je tu njegov stric. Ti si stric od gospodina Franje. A mali Jurek moj bratić. Kak je svet mali. Ni svet mali, nek smo mi Glogovci velika familija. Tatek, moje! Moj sin, lovačka krv. Hvala, Jurek, ni mačak ni mogel s njim na kraj izajti. Ote si. Morali bute zajedno. Tako treba, mali se boji sam spati da ga kampus ne odnese. Jalža, zbudi Franca kada se ispijemo po jednu. Ujutro, gospod doktor su bolesni. Donesla bom posteljinu. Čuo sam neku buku. Ja prosim, nisam niš čula. Ko je prevrnuo stol? Stol? Valjda sam zapela u mraku. Jeste li zapeli ili niste? Jesam, hvatala sam šišmiša pa sam zapela. Gdje je sad taj šišmiš? Pobegel je van. Od danas do daljnjeg, poslije zalaska sunca, ne puštajte mi nikog nepoznatog u kuću. Pogotovo ne onog pacijenta u crnom kaputu. Baš nikog, gospod doktor. Nikog. Pa bio Bog otac. Prosim, a vašeg strica, na primjer? Nemam ja nikakvog strica. Netko je unutra. Ja sam kriva, nek mi oprostio, gospod doktor. Vi ste dakle s njim u vezi? Nisam u vezi, upoznala sam ga davno na jednoj svadbi. Na svadbi? Što je on tamo radi? Svirali je bajs u orkestru. On svirao bas. Lepo vas prosim, gospod doktor, pustite ga da ostane ovu noć. Zbog mene. Ste njegova ljubavnica? Samo je dam. Jalža, ko su ova dvojica? Pa oni, gospod doktor, Jambrek je njegov mali. Koji Jambrek? Ma kako je Ambrek vraga dal? Jambrek Glogović, tvoj stric. Ma daj da te kušnem lepi, moj Francek. A sad mu si spili jednu kak pravi Glogovci. Vi ste, gospodine, pogriješili. Moj otac nije imao brat. More bit, ali ti zato imaš strica. Ne razumijem. Nema se tu kaj razmeti. To je bistro kako ovo vino. Nisam se tvom tateku uklapal u biografiju, pa me sprekrižili i pravili se kako da me nema. Da postijaže i ovaj mali kurva politika. Ali smo mi ipak ista familija, jer krv je krv i tak na vek bu. Dižemo u čašicu u zdravlje nas Glogovcov. Za nas, Glogovce. Jeste nekim poslom u Zagrebu? Dopelali se maloga na ekskurziju. Htjeli bi mu zoološkog vrta pokazati. Obožava životinje. Znači lovac? Lovac i pol, kak i ja. Navodno smo mi, Glogovci, od uvijek bili odlični lovci. 100%, to se zna. Što najradije lovite? Divlje pajcake i sadače za birtaša u Glogovcu. Plaća kak zlatom. Znači profesionalci? 100%. Otkad su nam duplanke zaplenili, delamo ručno. Kako to ručno? Povedaj bratiću Franceku kak si on lepru kičmu pretrgnul. Sve se to ima povedati. A jeste li kada lovili vampire? Htjeli si se rešaviti, kaj ne? Baš mi je žao što idete uvijek. Popodne smo nazad. Ne putujete kući? Toga još nismo planirali. Laku noć. Zatvorite prozor, može uletjeti šišmiš. To i hoćem. Znaš, Francek, bratić ti je specijalist za šišmiše. Lovi ih kak muhe.
Teo? Ko su ova dva idiota? Moja familija, stric Jambrek, bratis Jurek. Noća su stigli. Daj, spisi jednu komojicu. Buti bolji. Tate, daj i meni. Ja sam skoro umrlo od straha. Krampus me došao odnesti. Kakav Krampus? Fantazira. S tim ga plašim kad je zločest. Idi u krevet. A zašto si silazila u ordinaciju? Da vidim je li zatvoren prozor. Ne, brzo ću doći. Znaš, Jambrek, htio sam ti reći da nije pametno djecu plašiti Krampusa. Gotovo je s tim. Sad bu samo mene bojao. Kad sam ga poterao po vrtu, beželje, kak fazan. Kako je izgledao? Zna se kak Krampus izgleda. Nije lepo s bratića bedaka delati. Ovo sam mu s kaputa potrgal. Da čujem kog si to vani napal. Opet bumo s milicijom posla imali. Znaš li da je Jurek skoro uhvatio Teobalda Majera? Je li to onaj vampir? Pa što je radio u vrtu? Htio bi ti nešto reći. Postoje izvjesne indicije koje upućuju na to da bi Teobald Majer zaista mogao biti vampir. Pravi vampir. Premoren si, lijepo spavaj. Kolega Golgovec, otkud vi k nama? Htio sam zamoliti za jednu uslugu. Da? Možete li mi ispitati sastav i starost ovog uzorka? Evo ovim instrumentom, tu možemo vrlo precizno utvrditi starost organske i anorganske materije. Samo nemamo rezervnih dijelova. Zar ne postoji neki drugi način? Postoji klasičan. O čemu se radi? Profesore, za vas. Profesor Golgovec. Bjelinski. Koji Bjelinski? Nisam davao nikakve izjave za novine. Ne pratim tu vrstu štampe. Točno, rekao sam da ćemo se u našoj praksi sve češće susretati s vampirima. Za Boga, mislio sam na psihijatrijsku praksu. Otkud znam da naša praksa znači i vašu praksu? Rekao sam da je danas vrijeme očajnih, pobunjenih pojedinaca. Nijednom riječju nisam pominjao narod. Čista vuna, bez traga sintetike. Zamolio sam vas da prije svega ispitate starost. Cijenjeni kolega, pa starost je očigledna.
Ovi bi svi išli ručno. Daj. Znaš, Jambrek, došli ste u pravi trenutak, nešto se čudno događa s Francom. I meni se čini. Potrebno mu je društvo normalnih ljudi, previše kontaktira s duševnim bolesnicima. Pitalo nas je da lovimo vampire. Vidi se da su oni Franci kod istog dede. Mali vjeruje u Krampusa, a on u krvopilce. Čuj, onaj Krampus od noćas, to je naš pacijent. Upozori sina da ga više ne lovi. Bude. I molim te, ne daj ni mom mužu da ga slučajno napadne. Zakaj bi ga pak on napao? Pa jer je utuvio u glavu da je taj simpatični momak. Tvoj, bumo rekli... Franci vjeruje da je ta osoba možda vampir. Pravi vampir. Barek, daj mi sad jednu, daj. Molim vas lijepo, zanima me građa iz 16. stoljeća. Preciznije radovi doktora Inocentiusa Gržetića. I? Mogu li dobiti na uvid? Ne možete. Ja sam doktor Franc Golgovec, profesor sveučilišta. Pa? Ne razumijem u čemu je problem. To su nesistematizirani materijali od posebne povijesne vrijednosti i nisu dostupni javnosti. Zar ne postoji nikakva mogućnost da... Možete napisati molbu za obrazloženje, pa ako se radi o znanstvenom istraživanju... Radi se o znanstvenom istraživanju. Koliko će dugo trajati? Direktorica se vraća za 2 tjedna. Inocentius Gržetić, velite? Čuli ste za tog autora? Da, pisala sam magistarski rad o javnim službama grada Zagreba u 16. stoljeću. Tamo ne palimo svjetla, instalacije su trule. Bojimo se požara. Tu je ono što vas zanima. Možete li mi pomoći? Što to radite? Zar ste platili $100 samo zato da bi vidjeli jednu knjigu? Pa da. Ima malu plaću. Znate, pa sam mislila. Inocentius vam je ovdje. Zaključite vrata i vratite mi ključ. Je li se možda neki Theobald Mayer zanimao za ovu građu? Zar se još danas netko zove Theobald?
13. ožujka 1587. grof Cepunić izvijestio je presvjetlog biskupa da su njegove muke s vampirima, hvala Gospodu, okončane. Kmetovi obitelji Glogovec utamanili su glogovim kolcima cijelo leglo od ukupno 7 tih strašnih nakaza i krvopijaca. Glas o vještini njihova zanata nadaleko se pronio, pa su isti kmetovi stoga traženi na raznim stranama. Koliko je poznato, samo u ovoj godini gospodnjoj oslobodiše oni svijet još 13 istih stravičnih napasnika. Danas na cvjetnu nedjelju 1589. na svekoliku radost općinstva bijaše spaljena i u prah pretvorena vještica zagrebačka imenom Barbara. Prisutni građani još dugo potom radosno klicahu presvjetlom gospodinu Teoboldu Majeru, što ih oslobodi zala, sluškinje i sulužnice Sotonine. Uskoro ti prestoji jedan posao. Trebalo bi vinograde okopati. Taj je posao povezan s nekim opasnostima, ali će ti donijeti dobru zaradu. Barica, daj pogledaj kaj meni piše. Hrpa zemlje i lopata, to je grob. Točno. Predale molbu za grobara u Glogovcu. Svaka ti čast, prava si vještica. Svi smo mi, osobito ti, Barbara, moguće žrtve vampira koji se zove Teobold Majer. Moramo se prije svega obraniti od njegovih nasrtaja i naći način da ga ulovimo i upokojimo. Jalža, Izvoliju. kupit ćete vijence češnjaka i objesiti ih na sva vrata i prozore. Razmem, gospod doktor. Vas dvojica. Nabavit ćete glogov kolac. Nije u pitanju. A odatle? Iz Glogovca. Tam ima samo graba i hrasta. U redu. Sam ću se pobrinuti za kolac. Ti, do daljnjega, ne smiješ izlaziti noću. Osim u našoj pratnji. Daj si, Francik, potegni. Čast naše obitelji. Za uspješan lov na vampira.
Baci sjekiru i ne mrdaj. Jeli, druže, što radiš to, Bogom? Kao što vidite, sječem ovaj trn. Nije to trn, nego narodna imovina na javnoj gradskoj površini, to jest u botaničkom vrtu. Osobnu kartu. Ostala mi je kod kuće. Imam vozačku dozvolu i karticu American Express. Franc Golgovec. Što ti je skrivio ovaj trn? Potreban mi je u znanstvene svrhe. Ja sam profesor sveučilišta. A jeli? Centralna. Ovdje 13. Prijem? Slušam, prijem. Zgrabio sam jednog sa sjekirom na dijelu. Tu u botaničkom. Ima li povrijeđenih? Nema. Koliko? Velim nema. Htio je posjeći jedan trn u znanstvene svrhe. Kaže da je sveučilišni profesor. Da ga privedem. Prijem? Nemoj. Ne hapse se ovdje intelektualci tek tako. Zapiši podatke pa ćemo razmotriti. Razumijem. Jebo ti ovakav posao. Gospod doktor! Odte proć, mladi gospon, prosim vas. Ako vas doktor tu zatekne, ne budete živu glavu iznesli. Želim vidjeti Barbaru. Pričekajte. Dole su gospodin Teobold, hoćeju vas vidjeti. Gospodin Majer čekaju vani pred vratima. Da ga uvatim. Jalže, pošaljite gospodina u spavaću sobu. Spavaću sobu, čiju? Moju i Francu. Kak gospođa veliju. Vidim, Barica, nekaj si vraži ga zmisli dan. Točno. Bude veselo ga Francek najde s tobom u šlafcimeru. Tak je, tatek. Spavaću sobu. Ako se profesor vratio, nemate kam pobeći. Gore do kraja desno, pa druga vrata levo. Kaj je, konačno ima lepog dečka. Dobro večer. Dobro večer, gospodo. Gospodin Majer, mali vam se šteli ispričati kaj vas je ni krivoga ni dužnoga napalo. Kak bi rekli, nije znao celu situaciju. Ko su one dvojice? Rođaci sa sela. Lovci na vampire. Imaju li glogov kolac? Laku noć. Doviđenja.
Muškarci. Bolje vam je ne imati posla s tom vješticom. Ja sam stručnjak za vještice. Mislio sam da te napao. Htio sam ga zaskočiti. Franc, kako bi bilo da negdje otputujemo? Putovat ćemo kad se ovo završi. Igraj tenis, idi na plivanje, radi bilo što, zaboravi vampira makar pola sata. Spavam odlično. Je li ovaj otišao od Barice? Ne znam. Kaj se Francek povrnuo? Počujem. Francek. Kakav Francek? Teobald je s njom u postelji. Tatek, znaj fantazirati. Čekaj me i budi tiho. Jalžica. Pusti, Ambrek, nisam ti ja više za te stvari. Jel se Francek povrnul? Nije, već me brine kaj ga nema. Jalža veli da se Francek nije povrnul. Vidiš kak mi glogovci nemamo sreće sa ženama. Da ga uvatim. Budemo ga držali do ovo jutro. Kada Francek vidi da Teobald živi po danu, bude se uverili da on nije vampir, nego obični jebač. Tatek. Sve u redu. Samo ti lepo spavaj. Dobar dan, profesore. Dobar dan. Zbilja, jeste li uhvatili Teobalda Majera? Još ne, ali smo na dobrom tragu. Mogu li vas pozvati na piće? Jeste li možda dali neki oglas u današnje izdanje Večernjeg lista? Nisam. Parkete, brusani, lakiram. Ispod toga. Vampire uništavam, jeftino i efikasno javiti se u petak 13. ovog mjeseca kod Golgoveca.
Netko se šali na moj račun. Da, tako izgleda. Međutim, Što međutim? prošli put ste kazali kako mislite da je Theobald Meyer pravi vampir. Šalim se. Potom su vas 3. ovog mjeseca zatekli u botaničkom vrtu prilikom sječe glogovog trna. Ja nisam dao ovaj opis. A možete li mi odgovoriti u koje vam to znanstvene svrhe treba glogovo drvo, mislim vama kao psihijatru? Koga to namjeravate probasti glogovim kolcem? Hoćete reći da sam ja duševno poremećen? Ne. Preopterećeni ste, izloženi stresovima. Otputujte negdje na odmor. Hvala. Osjećam se odlično. Što se to ovdje događa? Ja s tim nemam niš, gospod doktor. Gospođa su tak naredili. Nosite ga tamo pod prozor. Sve ću ti objasniti. Ti si dala oglas. Mi smo ga dali. Barica s tim nema veze. Ni ja nemam veze, tatek je sve smislil. Moj dragi Francek, nismo ti moji sin i ja došli u grad obilaziti zoološkog vrta, ni izjake prodavati, nego loviti vampire. Nastavi, Jambrek, slušam te pažljivo. u zadnje nam je vreme, kak bi rekli, došla voda do grla. Od vinograda se više ne mre živjeti, s krivolovom je svršeno, šupirali su nas iz zadužnog peradarnika, nemamo novaca, a malo ga treba najesti, napojiti. Struju platiti, pa porez, pa pretplata za televiziju, pa... Preskoči to. I tak smo onda morali, kak svi pametni ljudi, nekakvoga biznisa probati izmisliti. I onda sam se sjetili kaj mi je pokojni deda pripovedalo o našem starom zanatu. I mislio sam, ak je nekad bilo bedakov kaj veruju u vampire, pa mora ih i danas biti. Jer na bedaku čovjek najlakše i najveće novce zaradi. Čime ih mislite? Ja, pa zna se, hvala Bogu, kako se vampiri tamani. Jurek, pokaži aparata. Globovine. Kak kamen, mogal bi s njim tenk prepiknuti. Odakle? Sam ga iskopal u dvorišću. Što ako se neko doista javi na oglas? Najprije se pogodimo za novce, tako da poslije ne bi bilo nismo znali. Preuzimamo samo uredno pokopanog mrtvaca za koga mušterija misli da je vampir. Preko noći ga otkopamo, sprepiknemo i Bog te veseli. To je sve što mi imate reći. Profit dijelimo pola-pola i 10% za poslovni prostor. Vi dakle ne vjerujete u vampire? A da ne vjerujemo, ne bi krenuli u biznis. Vjerujete u pravog vampira? Pravo vampira. Toga nema. Ni bilo i nigdar ne bu. Naši predci su vjerovali. Nismo mi glogovci tak bedasti ni danas ni pred 500 let. Ali smo se uvijek znali setiti kak na tuđoj gluposti novce zgrnuti. Halo. Za vas, gospod doktor. Pošaljite mi profesora Golgovec. Izvolite, gospodine Golgovec. Drago mi je da vas mogu upoznati, profesore Golgovec. Ja sam Bjelinski, Tomislav Bjelinski. Ispričavam se što sam bio grub prošli puta preko telefona. Što ćete? Svi mi ponekad ustanemo na lijevu nogu, zar ne? Razgovaramo otvoreno. O čemu to? Pa, o vašem znanstvenom radu. Ne znam na što mislim. Pa mislim na vaše istraživanje izvjesnih nadnaravnih pojava. Meni možete vjerovati, ja sam čovjek širokih shvaćanja. Moram vam nešto priznati u povjerenju.
posjedujem bioenergetske sposobnosti. Mislim da sam uspješan iscijelitelj. Istina, u vampire za sad ne vjerujem, ali ne smatram ludim čovjeka koji se s tim ozbiljno bavi. Živio. Zašto ste me pozvali? Što želite od mene? Ništa. Htio sam vam dati svoju podršku. Imate li već nekih konkretnih rezultata? Pa za sada još ne. Pa kad budete u zrelijoj fazi, dođite i obavijestite me. Da s time upoznamo javnost na pravi način. Javnost? Da, u ovoj situaciji bi nam dobro došao jedan vampir. Pravi vampir. Ne razumijem. Možemo vam dati izvjesnu materijalnu podršku. Hvala, imam sve što mi je potrebno. Ne bih želio da moj rad bude iskorišten u političke svrhe. Imajte povjerenje u mene. A kad očekujete prve konkretne rezultate? Uskoro. Čini se da smo samo mi ozbiljno shvatili ovaj oglas. Osjećam da se bum danas napil kak duga. Barbara, Glogovci, u ordinaciju. Jalža! Jalža! Vedite mušteriju. Dobro večer. Dobra večer, gospodična. Javljam se na oglas. Izvoliju. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam profesor doktor Franc Golgovec. Moja supruga. Moji pomoćnici. Ne zamjerite što se ne mogu predstaviti. Želim potpunu diskreciju. Diskrecija je obostrana. Izvolite, sjedite. Doista se ne radi o šali. Ne radi se o šali. Možemo prijeći na stvar. Tak je. Kažite mi, gospodine profesore, kako ste uopće došli na tu zamisao? Nije važno, budimo konkretni. Kao znanstvenik i psihijatar u posljednje se vrijeme intenzivno bavim vampirima. Osim toga, potječem iz porodice lovaca na vampire. Vas, dakle, muči vampir? Da. Na koji način? Ne budi indiskretan, gospođa je došla dogovoriti posao. Molim vas, recite nam groblje i broj parcele. Mirogoj, 50. polje, parcela 313 F. Jer mora ti prekrit mramovnom pločom? Nije. Ko Bog, ne budem se moral puno mučiti. Pokojnikovo ime i prezime, da ne bude zabune. Drakulić. Aleksandar Drakulić. Drakulić? Koja koincidencija? Ma kakva koincidencija, to je vrlo često prezime. Koliko će to koštati? 2000 maraka. Na ruke. Posao će biti obavljen još noćas, pošteno i temeljito. Zahvaljujem. Dozvolite da vas ispratim. Taj Drakulić, koliko je već dugo mrtav? 25 godina. Je li vam što urodo? Da, nažalost, moj stric. Je li umro prirodnom smrću? Ubijen pod nepoznatim okolnostima. Čudno. U tome ima nekog sistema. Čemu? Po vampirenju.
Poznajem vampira iz 16. stoljeća koji je također ubijen pod nepoznatim okolnostima. Što je bio po zanimanju? Isljednik. Lovac na vještice. I to se poklapa, zar ne? Jeste li kome govorili o vašem iskustvu sa vampirom? Smatrali bi me ludom. I mene smatraju ludima. Ja ću njega uloviti. I upokojiti. Dakle, nikad nisam lakše zaradio 2000 maraka. Jednu? Rekli smo pol. Plus 10% za poslovni prostor. Dakle, noćas nastupam. Ne nastupamo, ako je ta sirotica luda, ne moramo biti mi. Barica draga, to tak ne bi išlo. Mi Glogovici od uvijek pošteno posle delamo. Žena je platila i mi bomo svoje napravili. Točno, Jamrek. Barbara. Ma da mi je znati keju je to za vrat ugriznulo. Ti ostani na straži, pazi glavni ulaz. Ako čuvar krene u obilazak, javi nam. Strah me ovdje samu. Čega, Barica? Mrtvata se nije zaplašiti. Kaj bi me htjeli slikati da imam za uspomenu? Jamrek. Na posao. Kad se zboriš, ja te bom smenil. Si li svjestan značenja ovog događaja? Kako ne bi bio svjestan? Tolike novce tako lako zaraditi, to samo Glogovci može. Oho! I lovača kak beton. Ak se kroz nju uspje zdignuti, svaka mu čast. Hoće li to još dugo? Nešto sam te pitala. Strpi se. Nemamo rovokopač. Da sam znal kakav je teren, više bi je naplatil.
Ti ga otkopaj, a ja ga budem nazad zatrpalo. Nisi ti ni bedas. Zatrpalo. Smijem li znati kako napredujete? Još malo. Ne dosađuj. Budeš li ga ti probadao, neću te više ni dotaknuti. Čini se da ovdje ima nekog. Imaš previđenje. Došao sam do lesa. Budi oprezan. Zakaj, da me možda ne bi blovil za jajca. Hoćemo se kladiti da je friški kak da je juče zakopan. Kroz ovu ilovaču ne mreju ni zrak, ni črvi. Teo, otkud ti? Šetam. A ti? Čuvam stražu. Kome? Glogovcima. Što rade ovdje? Otkapaju vampira. Ja sam jedini. Vidjela sam neke tipove na ulazu. Pa što? Samo upozoravam. Vajcer. Kreću u groblje, najbolje da se izgubite. Nastavi. Idu u vašem pravcu, nestanite. Ponavljam, idu u vašem pravcu, nestanite. Čekam vas kod auta. Tatekno jebali smo. Možda je milicija. Otvori ljes. Moramo završiti posao. Bumo mi završili u boksi. Nemoj mi zameriti, ali ne bih htjeli s milicijom posla imati. Kakva vražija milicija? A Franc? Je ostalo. Dakle, primi. Nećete ga propasti. Prijavili ste me policiji. Zamolio sam gospođu da me dovede ovamo. Zašto? Za vaše dobro. Nažalost, gospodine Golgovec, vi ste duševno poremećen čovjek. A ožiljci? Moramo vas izolirati i liječiti.
I ovo je zaista vaš stric. Da. Izgleda kao da je jučer pokopan. Pošaljite ekipu da zatrpa jedan grob, parcela 313F. I pozovite ambulantna kola. Gospodine Golgovec, molim vas. Idemo. Možda mu se kaj desilo. Ne tiče me se. Šteta, a baš sam se nameračil prepiknuti toga vampira. To mu i treba. Tatek, vozio ga u bolnicu. Ludnicu si neka. Ludnicu. Sve u redu, to ti ja garantiram. Puno je Glogovcov završilo u zatvoru, ali u ludnici nijedan. Pa ne buni Francik. Kaj sam rekao? Policija. Dobro večer, gospođo Golgovec. Ja sam Brodski, inspektor Stjepan Brodski. Izvolite. Želio bih razgovarati s vama. Kaj ne mrete barem prespavati do jutra? Ovdje se gadno zakuhalo. Nemojte mi kaj zameriti, vi znate da vas ja rado imam. Jalšica, za sve ti hvala. Nadam se da to što je učinio nije krivično djelo. Ne, krivično djelo je to što ste učinili vi. Kako to mislite? Zloupotrebili ste bolest svoga supruga i naivnost jedne poremećene žene za sticanje protupravne imovinske koristi. Možda je tako ispalo. Ali ja sam samo htjela... Slijediti svog muža u njegovoj ludosti da ne poludi još više. Vratit ću taj novac. Ne sumnjam. A što će biti s njim? S kim? S Francom. Ostaje na čuvanju i liječenju dok se ne procjeni da nije opasan po okolinu. A kad će to biti? Zavisi. Sutra? Možda. Došao sam vam reći, cijenjeni kolega, da dijelim vaš očaj i ogorčenje. A to je škandal. Jednog intelektualca, jednog sveučilišnog profesora samo tako strpati u ludnicu 2 sata u noći. A to se može samo kod nas dogoditi. Sad, nažalost, pomoći vam ne mogu. Ali garantiram da će za to saznati Amnesty International. Da? Telefon za vas, gospodine doktore. Da. 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 Svakako. U redu.
A šta ćete, inspektore? Svaka policija može ponekad pogriješiti. Doviđenja. Da? Bjelinske? Koje Bjelinske? Da, upravo su nam sad javili. Biće odmah pušten. Ne, bez brige. Ništa neće procuriti u štampu. Doviđenja. Osjećate li još uvijek glavobolju? U desnoj sljepočici me skroz popustila. Gospodine profesore, primite moju ispriku. Nemojte što zamjeriti, profesore. Dogodi se i gorih stvari. Sve se ovo moglo izbjeći da ste bili otvoreni prema meni. Gospodine Golgovec, očekujem od vas da uz našu suradnju nastavite rad na projektu. Suradnju? Da, na projektu. Na projektu? Tu stvar treba trezveno i temeljito razmotriti. Pogledajte. Ta osoba u ljesu ne izgleda li neobično za mrtvaca koji je pokopan pre 20 godina? Tijelo se pod određenim okolnostima može sačuvati od raspadanja. Mi želimo ispitati te okolnosti. Zar ne izgleda kao da je malo prije zaspao? Ne velim umro, velim zaspao. I lovača, hrastov lijes, sve to utječe. Grobari koje smo ispitali tvrde da su kod svih prekopa na tom sektoru našli samo trule kosti. Vaša mušterija, gospodine profesore. Postoji indicija da se doista radi o vampiru. Halo? Bjelinskog? Da, molim. Još jedan slučaj. Bićemo u kontaktu. Ajde dođi, raspremit ću ti krevet.